هجيب ايه؟ هات بقيه ال 100 جنيه. ما انا جبت حاجات ب 50 وتفضل 50 وال 50 جنيه دي اللي عليك. تاني هات يا حبيبي ال 50 جنيه اللي باقي، مش وقت عليا 50 وعليك. جنيه دي لا اللي عليكي. بلاش طيب. بقى، بلاش اروح اقول لجوزك ان انت واخداها منه براحتك. ايه يعني هتقول لجوزي ايه يا حبيبي؟ اقول له خليت ناخد منك 100 جنيه الصبح. وايه يعني؟ ايه يعني؟ وانا لما اكون قايله لك قول حاجه ولا خد من ابوك حاجه انت بتهددني يعني؟ اه انت بتهددني يا سعيد؟ هقول طب له. هات ال 50 جنيه، هات ال اللي 50 عليك. وقول له. لا الفلوس اللي هات ال عليك. 50 جنيه مش وقول هديكي له. فلوس. بقول لك هات ال 50 مش جنيه هديكي وقول له. فلوس. هات ال 50 جنيه مش وقول هديكي له. فلوس. طب هات يا حبيبي ال طبعا 50 انا جنيه. راح اقول لجوزك. طب قول لجوزي يا حبيبي يعمل لي ايه يعني؟ هروح اقول له طلع لي لسانك. مراتك خدت منك الصبح 100 جنيه. انا بقول لك اهو. انا اجيب لك الكرباج تضربها. انت مالك انت يا عم؟ تاخد 100 ولا تاخد 200؟ انت مالك انت؟ خدت 100 جنيه وعايزه تاخد الباقي مني. طب ما هي يعني يعني واخدها من وراه. هو انت عامل كل دوت عشان تاخد ال 50 جنيه؟ لا ما هو عليها. ولا هي قالت لك هننصص؟ لا مش راضيه تنصص بقى. يعني هي قالت لك ومش راضيه؟ اه هات لي الكرباج، هات لي الكرباج، هات لي الكرباج. ده بقى الكرباج ده. هتعمل له ايه يعني؟ هتضربني بالكرباج؟ قلت له هات الكرباج، هتضربني بالكرباج؟ لا والله العظيم. هوريكي دلوقتي. هتوريني؟ هوريكي. يعني ايه هتوريني يا تامر؟ هوريكي. طلع لسانك يعني يا سعيد. يعني سعيد بيطلع لسانه وراح يفتن عليا. من امتى اصلا وانت بتحاسبني باخد 100 جنيه ولا باخد 50 جنيه؟ ام اديها وخلاص. انت تاخدي يقول اديها، يعني انت بتقوم ابوك عليا يا سعيد؟ ولا انت يهمك بتقوم يا ابوك عليا. ولا يهمك يا حبيبتي. يلا يلا انا جبت لك الكرباج. ايه هي تضربني يا تامر بالكرباج؟ ده حته كرباج بقى ما اقولكيش. اسم الله عليك. امال ما ايه؟ اقولكيش بقى. هتضربني يعني؟ ما اقدرش. والله انت هتشوفي كل حاجه دلوقتي. يلا بقى اضربها. انا جايه لك اهو يا تامر، أيوة، وريني اديها. هتضربني ازاي. اديها. خدي يا حبيبتي. اديله. انا بقى خلاص. انا خلاص، بقى هديك اللي بتسلط انت ابوك عايزاه. عليا صح؟ هديك اللي انت عايزاه. ها؟ هديك اللي انت طلع ال عايزاه. 50 جنيه. هديك اللي انت طلع ال 50 جنيه. خلاص هديك اللي انت عايزاه. طلع ال 50 جنيه. هديك اللي انت عايزاه. هات ال خلاص 50. هديك اللي انت عايزاه. طلع لي لسانك خلاص صح؟ هديك اللي انت عايزاه. صح يا سعيد؟ هديك اللي انت صح؟ عايزاه. بتطلع لي خلاص. لسانك ورحت تقوم ابوك عليا ها؟ عرفت ان انا خلاص. وابوك. خلاص. انا خط احمر مع طب ابوك. خلاص. ها؟ ايه طلع ال 50. طلع ال 50. طب طلع والله ما هسيبك الا لما تطلع ال 50 جنيه. طلع ال 50 جنيه. طب خلاص. طلع طب خلاص. انا بتكلم بجد والله ما بهزر. خد هنا. خلاص.